Nelson Biziwe gushimira Imana Biziwe arasubira kwese sote kaba yaramenye ko duteranira hamwe uyu munsi na kubaraka kutusaidia pamoja sote. Nataka nashukuru aliyelinda familia yako katika safari na tena umuryango wamwe ndataka familia ya Luka Bagema kuva muri Afrika ikabageza hano kisha iyo Mana yabikoze n'abicyubahiro mwizina Imana yake amashimwe yose mwizina Imana yose. Amen. Tukikwatira muri Data Kabagema abaze itorero nishimye y'akazafite na shukrani ashobore gushimira Uwiteka kubahuza itorero Tanzania kabisa wenda karibu hagati yacu. Shalom shalom. Naho umunezero ari mwinshi. Hari bamwe tuziranye n'abafite baziranye aho Uwiteka yabyaye hasi. Amina. Bashiki banjye mfite bene data iby'Imana yakoze ibitangaza. Mwanyemerera hari ishimwe ryanjye narihera muri Zaburi 145 umurongo wa 4 mwene data Karekezi adusomera ageze kwa 6. Umurongo wa 4 ugeze kwa 6. Nasoma izina rya Yesu Kristo. Abigihe bazashimira abikindi gihe imirimo yawe, bababwire imbaraga wakoze. Nzavuga ubwiza bw'icyubahiro cyo gukomera kwawe n'imirimo itangaza wakoze. Abantu bazavuga imbaraga z'imirimo yawe iteka ubwoba nanjye z'imirimo yawe iteka iteye ubwoba nanjye nzavuga gukomera kwawe. Amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umunezero wa mbere nuko nisanze muri bene data na bashiki banjye. Cya kabiri niko sanze Sayiri Irezi. Navuga ati nageze i Betelehemu. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Bene data bakundwa mu rugendo rurerure Imana yaturinze njye n'umuryango wanjye mu nzira zizitane ubona bamwe bagwa hasi ndetse urugendo rukaba rurarangiye agasubira inyuma. Njye nta kimwe natanze usibye ubuntu bw'Imana. Ni ukuri Imana yaturinze munyemerere tuyikomere amashyi. Uru rugendo rero ni imyaka myinshi twategereje uburyo y'umugeni asabwe. Icyakora mu gutegereza mwirawe yihanganye yananiwe mu rugendo byanze bikunze urugendo rwe rurarangira. Kimishijwe n'uburyo rero buryo isezerano ryari riri kugira ngo nanjye nibone muri bene data na bashiki banjye. Ariko nsaba umugisha bashiki bacu na bene data badahwema gusengera abagenzi. Imana ibaho umugisha kandi tugirane ibyiza muri uyu mugoroba mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Murakoze. Ni watu 11 ni familia kubwa. Ndugu Kabagema, jikute ujisikie huru. Ni familia yako, hawa ni wadada, ndugu na baba na ndugu zako, sote ni familia moja katika Kristo Yesu. Karibuni katika jina la Bwana Yesu Kristo.
Ndugu Dusabe anashukuru Mungu yarinze aliyelinda ikaba idushoboje guterana, anatuwezesha kukusanyika no kubona yararinze umuryango wanje by'umwihariko, familia yangu binafsi, kubona yararinze umuryango wa Frere Kabagema n'umufasha wa Ndizihiwe kuva muri Afrika bakagera ino amahoro, kutoka Afrika kufika hapa salama, ikakohereza n'abashitsi na akatutumia wageni. Yabikoze bityo aliyetenda hayo izina rya Yesu Kristo. Katika Bwana wetu afite ishimwe ijanye na Yesaya shukuru Mungu na Yesaya 3 uhereye ku murongo wa 7 n'uwa 9. Yesaya 63 wa 7 n'uwa 9. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza, n'ishimwe rye iryo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana. Muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isirayeli, ibyo yabahereye ubuntu nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko yavuze iti, ni ukuri aba ni abantu banjye, abana batariganya, nuko ababere umukiza. Amen. Mana akire ishimwe rya Mwenda. Frere Utamuriza ashimiye Imana cyane dushoboje guterana no kubona yararinze umufasha wa Ndizihiwe n'umuryango wa Kabagema bakaba bageze hano amahoro. Yabikoze ntabwo icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Frere Venuste ashimiye Imana yarinze umuryango wa Ndizihiwe n'umuryango wa Kabagema mu rugendo bakaba bageze hano amahoro. Yabikoze ni abicubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Mama Wizeye ashimiye Imana yarinze Mama Kwizeye Mama Wizeye ashimiye Imana. Mama Wizeye anashukuru Mungu aliyelinda iby'inzu yabarinze inzu yafashwe n'umuriro. Eti anashukuru Mungu yabikoze ni abicubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ajali ya moto aliyetendaga ko inzu yari igiye gusha, nyumba ilikuwa ariko Imana yarabarinze. Tasimama kwa kusoma neno la Mungu. Tunasoma magambo y'Imana yanditswe mu gitabo cya Luka igice cya 10. Tasoma neno la Mungu yandikwa katika kitabu cha Luka sura ya 10. Rero ku murongo wa 5 tugeze ku murongo wa 37. Kuanzia mstari 25 hadi 37. Tunasoma mu izina rya Yesu Kristo. Luka igice cya 10. Luka sura ya 10. Murongo wa 25. Sura ya 25. Tugeze ku murongo wa 37. Hadi 37. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nde kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati,
byanditswe bite mu mategeko? Icyo yasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo ashatse kukwigira shasha abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigajwe hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko Umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta yerayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri, aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo azatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Amen. Imana ihumugisha mwica amagambo yayo dusomye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi buri wese agisaba umugisha uturuka mu magambo y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Witeka Mwami ushobora byose, tugushimiye Mwami utugejejeho mu magambo yawe. Aya magambo yanditswe n'Umwuka Wera kandi ari ubugingo buhoraho. Ibyanditswe biravuga biti, ibyanditswe namwe inyugute zirica, ariko umwuka zirimo ahesha ubugingo. Nuko umwuka wanditse aya magambo azaduhesha ubugingo muri aya magambo. Tugusabye umutsima w'ubugingo kugira ngo Umwuka Wera aduhagarikire, Umwuka Wera atuyobore. Nituvuga Umwuka Wera tuvugisha, kandi n'abicaye ubashyiremo kumva, maze ureme uburebure hagati yacu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tugusabye uburebure hagati yacu n'Imana nta maraso wamennye, kugira ngo buri wese umurebere munsi y'amaraso. Utwemere uterane natwe, tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo. Dusuhuje mwese abateranye mu izina rya Yesu Kristo. Dusuhuje n'abashyitsi baje batugana, bene data n'abashiki bacu baje ari bashyashya. Imana yabazanye habwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Natwe turabasuhuje, twabatanze kugera hano, none natwe turabakiriye rero. Imana ibahe umugisha hamwe natwe mu izina rya Yesu Kristo. Naho ubundi dusomye amagambo y'Imana kuko ari kuwa gatandatu
bamwe bari gusohoke bajya ku kazi, mmoja atatoka kwenda abandi kazi, bafite za mandatori, wengine wana kazi, n'ubu ndukererewe wengine wanachelewa, unyomboke wigendere, jitokeza kuje, ariko ntabwo turi burenze lakini hata isaha iri butumukereza. saa ya kuacha unachelewa. Impamvu yo gukererwa ku kazi ntabwo duturukaho, Sababu ya kuchelewa kazini ni Imana idufashe Mungu atusaidie. kandi duhame umugisha Tena atubariki uturuka mu magambo yayo kutoka ndani ya maneno mu yake. izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Dusomye amagambo y'Imana Nasoma maneno ya Mungu atubwiye ku nkuru y'umusamariya. anayetuambia juu ya habari ya Msamaria. Hariya umutwe w'amagambo hari kuvuga ngo Kichwa maneno nasema eti umusamariya tusomene. acha tulisome vizuri. Kwa magambo Kichwa ya maneno ni Luka sura ya 10. umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Hadithi ya Msamaria mwenye rehema. Ni ku mutwe w'amagambo Ni vile kichwa ya maneno uri kuvuga inayosema umugani w'umusamariya hadithi ya Msamaria w'umunyambabazi. mwenye rehema. Natwe ntabwo tubuje kure y'ayo magambo, Nasi atenda mbali ya maneno haya. ntabwo tubuje kure Tutenda mbali y'umutwe w'aya magambo. kichwa yale maneno. Natwe turaganira mu kanya gato Tutazungumza muda tubabwira tuti tukiwaambia hari umusamariya mwiza. Msamaria mwema. Turaganira ku musamariya mwiza. Msamaria mwema. Ese uwo musamariya mwiza ni Yule nde? Msamaria mwema ni nani? Umwami Yesu Mfalme Yesu aganira n'abafarisayo, akizungumza na Wafarisayo, aganira n'intumwa n'abanditsi. akizungumza na mitume na waandishi. Intumwa nazo zihari, Mitume nao wakikuwa nuko umuntu umwe ngo araza. mtu mmoja anakuja, Uwo ni umwami Yesu ule ni Mfalme Yesu ari kwigisha, akifundisha. hanyuma ngo umuntu umwe araza, Baadaye mtu mmoja akakuja umwigisha amategeko kufundisha w'umufarisayo wa Mfarisayo, araza ngo amugerageze. kuja kusudi amjaribu. Muri kubyumva neza? Sikia vizuri, Araza ngo amugerageze. kuja kusudi amjaribu. Baramubaza ati, Wanamuuliza eti mwigisha, wanafunzi au nkore nte nifanye je kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? nipewe kuliti uzima wa milele? Umwami Yesu nawe aramusubiza ati, Bwana Yesu akamjibu eti wasomye iki mu mategeko? soma je katika sheria Amategeko wayasomye mu iki? ulisoma Avuga ngo iki? nasema je? wa mufarisayo w'umwanditsi nawe aramubwira ngo Mfarisayo mwandishi akamwambia nasomyemo ngo nilisoma eti ukunda Uwiteka pende Mungu n'umutima wawe wose, roho wako wote, n'ubwenge bwawe bwose, akili zako zote, n'ubugingo bwawe bwose, uzima wako wote, n'imbaraga zawe zose, nguvu zako zote, kandi ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, moyo wako wote, kandi ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. kama vile unavyozipenda. Umwami Yesu aramureba Bwana Yesu aravuga ati, anasema amategeko warayize, sheria ulijifunza genda warayize, waraminuje, kabisa, ulimaliza. none genda Sasa wewe kore nk'uko ubivuze. kama vile unayonena, Genda ukore nenda nk'uko ukafanye ayo mategeko avuga, kama vile sheria aba ariko nawe ubikora uraba ufite ubugingo buhoraho. utakuwa na uzima wa milele. Nuko ngo umwami Yesu aramubwira ati, Sasa Mfalme Yesu akamwambia eti uvuze neza, nasema vema, ati genda ukore uende ukatende ibyo uvuze nasema nk'uko byanditse, kama vile inaandikwa, nawe uzaba ufite ubugingo na buhoraho. utakuwa na uzima wa milele. Nuko wamwigisha wa mufarisayo abwira umwami Yesu ati, Farisayo akaambia Mfalme Yesu eti none mwigisha, sasa yeye mwalimu, none mugenzi wanje ninde? sasa mwenzangu ni nani? Umwami Yesu aramusubiza ati, Mfalme Yesu akamjibu eti hariho umuntu kuna mtu wavaga i Yerusalemu anatoka Yerusalemu aje i Yeriko, akienda Yeriko, ageze mu nzira katika njiani ahura n'abambuzi, anakutana na wanyang'anyaji, baramwambura, wanamnyang'anya, baramukubita, wanampiga, basigajeho gato gapfe, karibu bamusigaho barigendera. wanamwacha pale, wanashendea. Umutambyi araza Baada anakuja amunyuraho, anamupita, aramureba, anamwangalia, ntiyamwitaho, kumshughulikia, arigendera, anashendea aramusiga. zake akamwacha. Umulewi nawe araza Alafu naye anakuja aramureba, anamwangalia, aho ari kugaragurika, alikuwa kabisa, amutambukaho, anampita, arigendera. anashendea zake. Wariko umusamariya Lakini pale Msamaria aje, akikuja, wamurebye, akimwangalia, amugirira impuhwe, akamulenia, amugirira imbabazi, akamulenia, amwitegera
yitegereje ukuntu bamukubise, ukuntu yanegekaye, ukuntu yenda kuva mu mwuka, wamugirira impuhwe, nuko ngo aramwegera, aramufata, aramwiyegamiza, amwomora inguma, aramunga, aramwomora, amusiga erayo, amusiga n'umuti wa vino, nuko bamushyira ku ndogobe ye, bamujyana mu ivuriro. Bamujyanije mu ivuriro, batanga amafaranga, uzabisoma neza namwe mbese mubisubiremo neza. Nuko ngo yishyura ikiguzi cya ba nyir'ibitaro, warababwira ngo mumuvura kugeza yakiriye, kandi namara gukira ibyo muzakoresha birenze ko iyo nabishyuye nabyo nzabishyura. Imana yagicyubahiro. None mwana none abo kari batatu, uwabaye mugenzi wa wa wundi ninde muri abo kari batatu? Umufarisayo aramusubiza ati, uriya wamugiriye neza, akamugirira impuhwe, akamukorera byose, akamushyira mu bitaro, akamuvuza, niwe mugenzi we. Imana umugisha amagambo yayo mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riti hariya twasomye ngo ni umugani, mbese ni umugani umwami Yesu yaciye. Ari kuvuga umufarisayo ni umugani, umugenzi ni umugani, mbega ni umugani yari ari guca. Kuki isi yacaga umugani? Nuko hari handitswe ngo umwami Yesu naza azaza ari guca imigani. Nawe ubwo abigishwa baramubajije ngo mwigishe Rabi, kuki byose uvuga, kuki ubivuga mu migani? Ibyo uvuze byose kuki ubivuga mu marenga no mu migani, ntubihishure neza. Umwami Yesu arababwira ati, nuko handitswe ngo nzaza nca imigani, nzabumbura akanwa nca imigani, nzamenyesha, nzahishura ibyahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Niko byanditse. Kandi ntabwo nca imigani mwarateho, ntabwo muri umwijima, ni ukugira ngo ba bandi baheramo gacembe. Ariko mwebweho hirya nkabasobanurira ibya wa mugani nibi hirya y'umusozi. Imana yagicyubahiro. Ijambo ry'Imana riti nuko umwami Yesu yari ari guca umugani. Kuki zo Musamariya? Umwami Yesu reka mbabwire ngo uriya yari umugenzi, yari umugenzi, natwe turi abagenzi, bagana hehe? Turaja Chicago, turaja New York, turi kuja hehe? Turi kuja mu bwami, turi abagenzi, turi kuja mu bwami, kandi urugendo rwacu narwo rurashushe, urugendo rurashushe, turi kugenda ubu tugeze kure. Wa muririmbyi yaravuze ati, tegeza amaso urebe iyo wapfuye, tugeze kure. Tegeza amaso urebe iyo wapfuye, ubu tugeze kure. Bibiliya nayo ikavuga iti, dore agakiza karatwegereye. Imana ihabwe icyubahiro. Uko turi kugenda, tugenda dusanganira agakiza, tugenda dusanganira agakiza. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana riti, nuko umwami Yesu yari ari guca umugani. Uriya mugenzi wavaga i Yerusalemu, reka turangize, yavaga i Yerusalemu, umurwa w'amahoro. Wabyumvise? Yari avuye i Yerusalemu mu murwa w'amahoro, umurwa w'ibyishimo, umurwa w'umunezero, urimo abatambyi, urimo Abalewi, ubamo isanduku y'isezerano. Yari avuye mu murwa
murwa Alikuwa ndani ya mji mwiza w'ibyishimo mzuri wa furaha. yaravuye mu murwa w'amahoro Katika mji wa amani, umurwa w'imigisha mji wa baraka. amanutse Akishuka agiye mu murwa ndani ya mji wa Yeriko kandi Yeriko yari yaravumwe ilikuwa inalaniwa. uwo ni umukristo avuye mu bwiza avuye mu mahoro no mu byishimo naho yashe umugisha arabanutse agiye mu bimuhesha umuvumo agiye mu mutandukanya n'Imana kutenganisha na Mungu. kuri uyu mugoroba twese tugarutse tubwire Imana Tuambie Mungu eti Imana igakira Mungu nipokee. unyambure ibitandukanye nawe Kutenganisha nawe. ijambo ry'Imana riti Yeriko yari yaravumwe Yosuwa amaze gutegeka Abisirayeli ngo bazenguruke karindwi ku munsi wa karindwi bazenguruka karindwi Yeriko irarinduka ikimara kuriduka Yosuwa aravuga ati uru rupangu uru ruzitiro ruridutse hapfumye uzongera kwikubaka agitangira azapfusha umwana nanarangiza agapfusha undi niko byagenze uwubatse Yeriko agitangira umwana yarapfuye arangije umwana arapfa Imana ihabwe icyubahiro ni nimugoroba ntabwo twese turi mu mirambi uwo mugenzi rero yaravuye mu murwa w'amahoro mu byishimo arindimutse agiye i Yeriko ahura n'abambuzi ijambo ry'Imana riti ahura n'abambuzi ijambo ry'Imana riti nuko sasa baramufasha wanamkamata. wewe unatoka wapi? Yerusalemu. Unatoka Yerusalemu. Musugiye. Sasa unaenda wapi? Yeriko. Nenda Yeriko. Umusazirina? Unavuka mchana. Uvuye Yerusalemu. None ugiye Yeriko. Unaenda Yeriko. Yeriko tuzikanye n'abantu. Wabandi. Isinjishira. Isi mujinga kweli. Mukubite. Mupige. Mumwamure. Mnyanganye. Wao wanafika mafaranga. Wanamkamata. Kama wale wajeshi wa mabutu barangiriza bakubita imigeri banipiga kabisa, abicanye nta mafaranga nagira, lakini sisi sipata pesa, barajya mu mifuka nta n'igiceri nagiraga, nta n'inkweto nari mfite ngo bazinyama, n'abambaye ibikoti n'ibishage niriwe ndi gukaragira nyene yimwe nta n'inkweto kubera kubita imigeri myinshi. Wa mugenzi rero ahura n'abandi wadanganyaji. Ijambo ry'Imana riti nukugora mufata baramufata baramwambura baramukubita baramunayekaza kugeza igihe cyendaga kufika wakati nataka kufariki. Mani habichwa Mungu apewe sifa. Mungu apewe sifa. Uvuye mu byishimo ugiye mu maganya, uvuye mu munezero ugiye mu majune. Shaka turakwereka atakuonesha uvuye aho hari umugisha ahura n'abakozi n'ijambo ry'Imana none ugiye aho ritari witandukanije n'Imana uretse gusenga uretse guterana wikururiye ibibazo urahura n'abambuzi wanze abakozi urukubita tombere wanze ijambo ry'Imana urahura n'ibibazo urahura n'abambuzi barakukubita baguhondagure bakunegekaze abo ni abambuzi mbese abambuzi ni bande abadayimoni uru rugendo turimo turi abagenzi ariko hari n'abandi bagenzi badutega hagati turi mu rugendo turi i Siyoni ariko mu bihuru n'inyuma y'ibiti no mu migezi harimo amabandi ateze abagenzi mu bihuru n'inyuma y'ibiti no mu migezi no mu twatsi no ku ruhande hari abambuzi kuna wanyang'anyaji musibyo abantu bahuriza
ile siri ilikuwa naijua. Turi mu rugendo, Tuko ndani ya safari, turi kugenda, tunaenda, ariko ku ruhande, lakini pembeni mu bihuru, ndani ya kichaka, no mu bigori, na ndani ya miti, no mu masaka, na ndani ya mtamba karibu pale, na ndani ya maharage karibu pale, harimo abambuzi, kuna wanyang'anyaji n'amabanzi, na mabandi, kandi bateza abagenzi. tena wanatoa wasafiri. Wari ubizi? Ulikuwa unavijua? Mu masaka ari hafi aho, Ndani ya mtamba karibu pale, na ndani ya mgomba, bari kuza bajujura, wanaenda wanakisema ntabwo wapfa kubabona. hawezi kuwaangalia. Barasa abagenzi bawe. Habari za wasafiri bambaye neza, wanavaa vizuri, ishimo cyo bafite amadolari. kana niko na dola mingi. Kutoka Yerusalemu. kutoka Yerusalemu. Ukora iki? Fanya nini? Gutera. Kusanyika. Urinde. Uko nani? Ni umufurere. Uko ndugu. Seya. Uko ndugu. Ntasoni ufite. Hauna haya. None se Asheri uramuzi? Sasa Asheri namjua. Hamuzi. Namjua. Gusa umuzi gute? Sasa namjua aje? Ni umwene data. Ni ndugu. Kandi ari umubanda. Hata ni bandi. Ni umubanda usiri hehe? Bandi wapi? Ni bandi. Ni bandi. Kandi abanyamuri. Tena Kandi alinyang'anya. ari umubanda. Wale mubandi wale. Uravuga ko ari umubanda? Sema si bandi. Ngo bakurose. Sasa si wanakuloga. Abo ni ababandi. Wale mabandi. Barakurose. Wanakuloga. Nubwo ugiye Nawe unaenda. akugira ufuta. Lakini wewe unasema hivi. Bibavuze barasuka uri koko na Sema kweli. ibyo bavuze ari n'umubanda. None se yakoze cyakware urabizi. Akubabesha gusa hano Kwa danganya hapa. Imana yabwo icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ni ku cyumweru kwa gatandatu turavuga bikeye. Tasema machache. Ijambo ry'Imana riti Ila Mungu eti baramufata, anakamata, baramukubita, anamupiga, baramwambura, baramnyang'anya, bamusiga agiye gupfa. karibu akufe. Ijambo ry'Imana riti Ila Mungu eti murewe araza nawe aramureba, anakuja na kutazama. nkemura byinshi ibi ntabwo nabishobora Anashindia anapita. muzaza mwigira nabi Kama unajua vibaya, unaweza tatatua kisiri. ntabwo bishoboye furwa agapfuye Kufa wengine kufa. ntabwo nabivamo Kutoka ndani. arigende Anashindia. kandi abarawi Tena walahi. ni baba bafata ijambo ry'Imana kandi abarawi n'abayaki isanduku y'isezerano kandi abarawi ni ababwiriza Tena walewi. kandi abarawi ni abagendana Tena bibiliya walawi wale wanatenda n'imizigo Biblia. y'ibitabo. Na kile kinaitwa ya kabani. Sha ufite bibiliya Sasa wewe na Biblia. ukwere gusa n'umurongo n'umwe Na twagukirisha kote mstari mmoja lazima uponye. barakado nta mwanya mfite Awacha sina muda. umutangi nawe araza Bwana anakuja. abari mu rugendo Bali kwa tara safari. ntabara mbabarira nankubise mbabarira nakomeretse nameze nabi haswere kweri wambabarira nakomeretse ndaremerewe none wambabarira ntiwabere ko kubabarira iki fugwa agapfuye nta mwanya mfite Sina muda. ndabarigendera Naye anashindia zake. ndasigara kugaragurika Wengine abakia kabisa na yukuga pale chini. ijambo ry'Imana riti Neno la Mungu eti. gusa abatambyi ni abandi Wale wako wa wapi? ni abasenga Wale wako ni abakorera Imana tumikia Mungu. aragaragara nkubwira ngo Kwambie. hari ikibazo wahura nacyo Tutakutana nayo. nta wundi wakigukemurira Imana ishobora byose hari ingorane wahura nayo hari ikigeragezo wahura nacyo hari urugamba wahura narwo nta wundi warugufashamo usenga Yesu Kristo Umwami Yesu Kristo wenyine ishobora byose aba ariwe twitabaza kandi arahari ni umutabazi arahari aracyakora Imana yacu irahari ntabwo yapfuye Imana ihabwa icyubahiro ijambo ry'Imana riti nuko abo bose bamuretse haza umusamariya mbese kuki umusamariya ubutumwa bwiza buri kutubwira buti Yesu Kristo aje ku banyamahanga yaje Alikuja. aje ku banyamahanga Alikuja kwa mataifa. aje ku banyamahanga Kwa mataifa. yaje Alikuja nk'umwami n'umukiza kama mfalme na mwokozi n'umucunguzi na mkombozi. ariko mu mubiri Lakini ndani ari ya umuyuda alikuwa Myahudi.
ku banyamahanga yaje kuri bo babona ko ari umunyamahanga ariko bari umukiza uwo wari uvuye Yerusalemu yari umwisiraheli agiye Yeriko mbega ni ukuvuga ngo yari umwisiraheli ariko agiye Yeriko umwami Yesu kwerekana agakiza ku bisiraheli yabiyeretsaho nk'umusamariya gucungura uriya wari uguye mu gico cy'abaguzi yari umwisiraheli kugira ngo amucungure yaje amwigereranyaho muri uyu mugani w'umusamariya kandi umusamariya ku mwisiraheli yari umunyamahanga kuko baranganaga kandi bakazirana abisiraheli bakanena abasamariya abisiraheli banenaga abasamariya wa mwisiraheli waguye mu gice cy'abaguzi uwaje umutambyi w'umwisiraheli yamutambutseho arigendera umurawi amutambukaho arigendera umusamariya w'umugenzi wa wundi banena babandi banenaga niwe waje aramucungura niwe waje aramukiza bisobanuye ngo Yesu Kristo ni umukiza ku banyamahanga no ku bisiraheli. Imana yahabwa icyubahiro. Ku mwisiraheli aje kumucungura aje nk'umusamariya kandi umusamariya ku mwisiraheli baranganaga uruhuko ndi kubona uriya muntu yagombaga kuvuga ko tukubona uri umwisiraheli aho yari yagombaga kubivuga reka mbabwire hariya yari ari kugaragurika mu maraso akuka agenda kuvamo yagombaga kwita kuvuga ngo uyu ni umuyuda uyu ni umwisiraheli kandi umuyuda yamuciyeho n'undi yaje amucaho bamusiga hariya none uje ni umusamariya yongeye kwitegereza iby'abayuda reka mbabwire ngo agakiza k'Imana kari kuri buri wese utarondoye ku butane utarondoye ku gihugu no ku gihugu no ku bwoko Imana ihabwa icyubahiro. uriya muntu aho yari aryamye aho yari ari kugaragurika ntabwo yongeye kwita ku mazuru no ku minwa no ku bituza n'inzobe no ku Imana ihabwa icyubahiro. ihari yari arimo naho yari aryamye icyo yari ari kwifuza yari ari kwifuza ubucunguzi yari ari kwifuza ubucunguzi yari ari kwifuza umukiza nicyo yari yifuza. Yesu Kristo umusamariya aje ntabwo yagiye kwibaza ngo uyu nguyu ni bwoko ki uyu nguyu ni uwo mu kihe gihugu uyu nguyu ni uwa hehe uyu nguyu ni bwoko ki ahubwo yaravuze ati wantabara undi nawe aravuga ati ndagutabara uhumure ndagutabara. Yesu Kristo ku Bisiraheli yaje kubacungura yigereranyaga nk'umusamariya kwao. Ku banyamahanga uzabisoma muri Yohana igice cya 4 haranditse ngo umwami Yesu abageze ku gisima anafika kabisa kwa mwamba cya Yakobo ahasanga umugore w'umusamariyakazi. Yesu Kristo mu mubiri ni umuyuda ni umwisiraheli ni umuyuda ageze ku gisima ahasanga umusamariyakazi ari kuvoma. umusamariyakazi amubonye aravuga ati abagabo si babandi si bandi bamuzuru si babandi babicaye si abagabo ariko muri kubyibuka ariko muzi iby'abisi bari ni muchafu muzabivume mubilani ijambo ry'Imana riti nuko sasa umwami Yesu aramubwira ati
Kanisa kwa maji. Wamba ku mazi. Nipatie kwa maji. Musamariya akaramubwira ati Samaria akaja anasema hivi. nta mazi nguha. Sitakupatia maji. Kuko ndikubona Tunaona uri Umwisiraheli. uko Mwisraeli. Kandi mwebwe muratunena. Unatuchukia au unatukataa. Murasingwa ku mazi yawe. Sitakupatia kwa maji yangu. Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi ariko mu mubiri Umuyuda asanze Umusamariya kandi byareba ntacyo bimumariye. Yesu Kristo aravuga ati yoboye wari uzi uwondiwe ntorinde umenye uwondiwe ukisha ukabishurwa ntumenye ko ndi Umuyuda usanzwe wampa kuri ayo mazi nanjye nkaguha kuyanje ntuzongere kugira inyota ukundi. Nuko ako kanya agira amatsiko n'inyota yo kwakira ayo mazi azaguha inyota igashira. Bibiliya iri kutubwira iti nuko Umusamariyakazi aravuga ati menya yuko nuko akira amazi kamata ku maji. ati rero Sasa mbere yuko uyamba leo nipatie umugabo wawe bwana wako. Bibiliya iri kutubwira iti Inatuambia eti umugore aravuga ati Mungu anasema eti nta mugabo mfite. sina bwana. Mwami Yesu aramubwira ati Mfalme Yesu anamwambia nta mugabo ufite hauna mume. n'uwusiza mu rugo Inaacha kunyumba ntabwo ari uwawe wako. ni umusambanyi. Ni msharati. Wa Musamariyakazi Yule Msamariyakazi ararambara anachukuliwa chini. aravuga ati wowe Anasema eti wewe ntabwo uri Umuyuda sio usanzwe Myahudi wa kawaida. ahubwo ni wowe Masiya. Kumbe ni wewe Masiya. wowe umenya ibyanjye byose kandi ni Umuyuda ni wowe Masiya. wowe umenya ibyanjye kandi nakunanaga namwe mukatunana menya kuri Masiya. Najua kama uko Masiya. Uragakiza ngako Wokovu ndio agakiza wokovu kadaturutse mu by'ubwoko no mu miryango no mu turere no mu bihugu. na maisha. Imana ihabwa icyubahiro. Umwami Yesu Kristo ni umukiza w'isi, Ni mwokovu wa ulimwengu. ni umukiza w'isi n'ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Ni umukiza ku cyaremwe icyo ari cyo cyose. Uzamwe agakiza ke azaba kwihombo. Atakuwa kabisa na kwa kihombo. Ijambo ry'Imana kutubwira riti Na Mungu atabeti. Umwami Yesu Kristo Mfalme Yesu aramubwira ati anamwambia eti noneho rero sasa genda nenda iyi nkuru Ya bari. uyibwire n'abandi bose bose. bayazine na watu wote ndani ya Umugore agenda arikwamamaza inkuru ko Masiya yaje. kama Masiya alikuja. None barabyemeye Sasa walikubali. ntabwo babyemeye. Wakubali. Ijambo ry'Imana riti Tuna Mungu eti. nuko Umwami Yesu Sasa mfalme abwira Yesu wa Mufarisayo ati anabeba Mfarisayo. none sasa Sasa bari ko ari batatu wale juu watu mugenzi uriya ninde? rafiki wake ni nani? Ati mugenzi we Rafiki wake ni uriya wamugiriye ule neza. mwenye mtendea vema. Uwo mugiriye neza Mwenye mtendea ni vema. mugenzi we. Yeye kabisa. Nawe baramubwira ati Namwambia eti noneho rero sasa genda nenda nawe ubigenze. na ukafanya hivyo. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Musamariya mwiza. Samaria mwema. Ijambo ry'Imana riti Neno la Mungu eti yari umugenzi alikuwa msafiri ava i Yerusalemu kutoka Yerusalemu aje i Yeriko. akienda Yeriko. Natwe turi abagenzi Nasi kuwa wasafiri turi i Yerusalemu Tuko Yerusalemu. turi mu masezerano. tuko ndani ya ahadi. Bibiliya iri kutubwira iti Yatuambia eti aka gakiza Iyo koko gaturukiye Yerusalemu, kutoka Yerusalemu. ubutumwa Iyo koko buturukiye Yerusalemu, kutoka Yerusalemu. iri jambo twizeye Tunayoamini riturukiye Yerusalemu, kutoka Yerusalemu. ubutumwa dufite Bali tunayo buturukiye Yerusalemu. kutoka Yerusalemu. Ni umugisha munini Baraka kubona kubwa. twizeye iyi mesaje kandi mesaje twizeye Tunaamini iturukiye Yerusalemu. kutoka Yerusalemu. Waba uw'amahoro Ile mtu wa amani n'ibyishimo na furaha n'umunezero na n'umugisha na no baraka kunesha. na ushindi. Amen. Amen. Hanyuma rero Baadaye tukabwira Imana tuti tunaambia Mungu eti, Mana Mungu ndekere umpereze kugumana unipatie ibyishimo by'umwimerere, ushindi na ile furaha kabisa. umpereze kugumana umunezero w'umwimerere Kuwa na ile furaha n'umugisha w'umwimerere. na baraka ya asili. Igihe cyose uri kumva Wakati yote wagiye kure y'Imana Bwana Mungu. ukabwira Imana uti Naambia Mungu eti Mana mbabarira Mungu ni rehemu. mpe kukwegera, Nipatie ukaribia. mbabarire Ni rehemu. mpe kukwegera. Nipatie ukaribia. Ijambo ry'Imana riti Neno la Mungu eti uwo mugenzi ule msafiri kubera avuye mu bintu Yako natoka ndani birimo umugisha ya mambo na agiye mu bintu bibi anaenda mu vitu vibaya. ahura n'abambuzi. Anakutana wanyang'anyaji. Uwo ni umukristo Yule ni Mkristo. uvuye mu byizerwa, Ndani ya uvuye mu kuamini. munezero Ndani ya no furaha. mu byishimo, Ndani ya furaha agiye tele. mu bya bindi Ndani ya bindi bimutera agahinda. inamletea huzuni.
bimutera agahinda n'umubabaro no kwitotomba no gucika intege no kwiganyira ibyo byose Imana ihabwa icyubahiro ijambo Imana kutubwira riti nuko sasa abo bambuzi wale wanyang'anya bamwambuye wanyang'anya burya n'abadayimoni kumbe ni mapepo n'abadayimoni mapepo iyi nzira turimo injia tunayo irimo abambuzi kwa wanyang'anyaji kandi irimo abadayimoni benshi mapepo nuko rero tuyicamo tuzi neza yuko ya kwamba isaha n'isaha idakika ku yindi isegonda ku yindi tugenda guhura nabo tunakutana nao kuko umuhanuzi waravuga ati nabii anasema buri milimetero imwe kila milimetero moja hari za miliyoni z'abadayimoni na milioni ya mapepo inzu ugendamo aho uri hose aho uri hose no mu bitotsi no mu nzozi aho uri hose uzamenye ko kuri buri milimetero kangana haba hari abadayimoni miliyoni na miliyoni kandi abo badayimoni bahiga itorero bahiga wowe nawe kugira ngo bakugushe mu mazina kwitotomba agahinda no gucanganikirwa umukozi w'Imana ati mtumisha Mungu eti ese mwagiye mutuza kweli simukwe mnatulia umukozi w'Imana yaravuze ati mtumisha Mungu anasema eti mwagiye mutuza kweli simukwe mnatulia kumufite Imana mbone mko na Mungu mukaba mufite agakiza mko na wokovu mukaba mwizeye umuhanuzi nabii mwagiye mutuza mko mnatulia mukagira amahoro kwa na amani ufite umugabo ufite umugore ufite abana kandi murarya kandi mugasigara n'ibindi mukabijugunya uhangayikishijwe n'iki nukira uzahangayika nukena uhangayike ugira umugabo uhangayike nutamufite ahangayike wabyaye atumutu nutarabyaye atumutu batuje kumufite Imana kw'Imana ni byose mumenye ko umwanzi adutegera hose muri uru rugendo hari abambuzi bari hafi biko karibu pale kugira ngo batwambure bakwambura iki bakwambura ibyishimo bakakwambura umunezero bakagukuramo gukunda abandi nta bintu badukorera ibiri habafata Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa acha tusiwakawishe Imana ihabwa icyubahiro Mungu apewe sifa mu izina rya Yesu Kristo twababwiraga tuti tunaombea eti Samaria mwema nuwuhe ni nani wundi yule wagiriye impuhwe n'imbabazi wakubiswe akamburwa ariko aragurika mu maraso uwo wasanzuriye muri iriya hari utaratewe ipfunwe n'ibisebe n'amaraso araguterura amushyira ku gituza uwo nguwo ni umwami Yesu Kristo nta wundi ninde ni umwami Yesu Kristo uwo niwe utaragize ipfunwe utarifashe gusanga Adamu na Eva ni ihari bari barimo nimurebe ubugiraneza bwe n'imbabazi ze nyinshi namwe muzitegereze Adamu na Eva bamucumuyeho Adamu umugore wa mbere w'umunyamwuka Adamu nakwamba Eva umugore wa mbere w'umunyamwuka mukubyumva neza umugore wa mbere w'umunyamwuka ataye umugabo we ageze hariya ahuye na nzoka byatunda bararisoroma umugore wa mbere w'umunyamwuka Eva ataye umugabo we ahuye na nzoka iramushukashutse aguye mu cyaha anarudia muri ako kanya muri ayo madakika asanze umugabo we nawe aramushukashutse byatumva
ako kanya bambara ubusa. Imana igira imbabazi nyinshi itaragize ipfunwe ryo kubasanga mu mugina naho bishe bambaye ubusa. Iyo Mana niyo Mana twizeye, ariko mu kunyumva neza ni urugero zitagira urugero. Msamaria mwema. Adamu na Eva bahemukiye Imana, bayicumuyeho, bayisuzuguye, bakoze ibyo Imana yababujije, bambaye ubusa mu busa bwabo no mu buhenebere bwabo. Imana yo mu ijuru isiga icyubahiro cyayo, iramanuka mu Edeni ibasanga aho bari bambaye ubusa. Igitangaza buriya ni icyumba cyawe kugera mu cyumba cy'abashakanye. Icyumba cy'abashakanye ngo cyubaho na buri wese. Hari igihe nagera iwawe nkajya muri bathroom umutima ukine kubona n'icyumba cyawe abahungu nkaba ntabwo inyuma nkaba nasika kubera kubitinya. Ariko Imana ishobora byose, wishyira mu hari yawe mu cyumba cyawe n'umugore wawe. Imana ntabwo icyubahiro nabyumvishe. Imana ishobora byose isiga icyubahiro cyayo n'ubwiza bwayo, iraza isanga Adamu na Eva hajya bihishe bambaye ubusa. Iyi itarakozwe isoni no gusanga Adamu na Eva bambaye ubusa, niko itakozwe isoni no gusanga nawe ikagusanga aho uri wayitakiye, ikagusanga aho uri wayitakiye. Nawe usanga wambaye ubusa. Nacumuye, mbabarira, nacumuye, nakoze ibyaha, naguye mu ntege nkeya, none mbabarira basi. Imana itaratinye gusanga Adamu na Eva muri yo, ntabwo iratinya kugusanga muri yo. Kandi wowe urambaye gusa, wowe ndi wambaye ubusa mu mwuka. Imana yawe icyubahiro, ariko kubyumva neza. Iyo Mana yasanze Saduraka, Meshaki n'Abedenego mu itanura ry'umuriro, ntiyatinya kubasanga mu muriro. Niyo Mana twizeye, niwo Musamariya mwiza. Saduraka, Meshaki, Abedenego barabafasha. We ninde wabuye gusenga Imana? Ko mutari gusenga Dariyo? Ntabwo twasenga Dariyo. Kubera iki? Ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Iyi Mana yaremye ijuru n'isi, ni iyihe? Niyo twizeye. Turabajugunya muri uriya muriro, nta kibazo mutujugunyamo, ariko ntabwo twasenga Dariyo. Ko tubajugunyemo muramaramaje tubajugunyemo ngwino. Hata mu Imana mumeze ngo ni iyihe? Ni yaremye ijuru n'isi, iba mu ijuru, iradutabara, irabakiza uriya muriro. Irawudukiza, ntabwo turi bwambaze ikigirwamana. Barabafata, baba babajugunye mu muriro. Ababajugunye ababafashe babajugunye ikintu cy'umuriro. Ubushyuhe bw'umuriro bwatwitse ababajugunye b'ababonde. Abafurere baba mu muriro, basanga Umusamariya mwiza uwo udatinya n'umuriro, udatinya kudusanga no mu byaha, mu Mwami Yesu Kristo. Imana itagira ipfunwe, Imana y'imbabazi nyinshi, mu Mwami Yesu Kristo. Niwo Musamariya mwiza agenda, nimumwambaze nawe arabasubiza. Umwambaze iwe utaratinye gusanga Daniyeli mu rwobo rw'intare. Daniyeli twababujije
twatanze itegeko tulipana sheria yo kudasenga Imana abudu Mungu mwingine usibye umwami ila mfalme. none uwo twagufasha ugasenga Na kukamata ukiomba. ntabwo nakwambaza usibye Imana y'umwijuru. Yes, abudu mtu mwingine ila Mungu mwenyewe. Bibiri kutubwira iti Inatuambia eti Danieli muri uru rugendo yahuye n'abamuzi ariko abamuzi bamufashe basanga ari injege. Uru rugendo rurimo abamuzi kubabwira n'abamuzi bafashe Saduraka basanga ari injege, bafashe Meshaki basanga ari injege, basanga akomeye turakujugunya mu moto nimushaka mu njugunya barahagarara wanasimama turakwirukana ku kazi mushaka mukanyirukana mlifukuze kazi turakukura mu mashuri kutoa ndani ya masomo nimushaka mwanyirukana mlifukuze ndani turakangura na medikeri takunyanganya na medikeri nimushaka muyishara ariko ntabwo nimusegesha igikoma turakukura no mu mashuri kutoa ndani ya masomo niba banze kwa mashuri nimushaka kunyirukana ukata nywele yako mpenda mlifukuze. Durabura mdamu wa Venus. Ona ule yake na Venus. Au yarangije kaminuza. Angamaliza masomo kabisa. Ariko yazize. Lakini yeye kwanga kogosha umusatsi. Ukatara kabisa ukata nywele. Yarani mu gatandatu ndabyibuka. Kwa somo la 6 nakumbuka. Mani habichwe. Mungu apewe sifa. So nilichibidi. Tabasema siku nyingine. Shora byose mweza yote. Na bichiki Danieli. Anasema Danieli. Au yanabambuza. Nakutana wanyang'anyaji. Lakini asimama imara. Hagaza sasa. Jua nasema Danieli ndagenda muhagara. Nami ndani nimsimamie. Bahagaza kujabo. Wanasema ujue neno. Bakaba bamunaniwe. Wanamshindwa. Mimi nitamsimamia. Bamufashe. Wakimkamata. Bamushugunye. Mtupia ndani. Imani shora byose. Mungu mweza yote. Yari yohereje mu malaika cyane. Anatumia malaika zamani. Danieli yagiye asanga. Danieli alienda na malaika yeye alishafika zamani. Intare simba zabaye intama zilikuwa kama kondoo. Basi zabaye nk'udutama tu. Simba zilikuwa kama kondoo. Zoroshe. Kwa nyepesi. Mana habicyubahiro. Kwa simba. Uwo waraheje intama. Uwo waraheje intare. Akorosha nyepesi. Numwami anafanya moto moto pesa. Yesu Msamaria mwema. Mana habicyubahiro. Mungu apewe sifa. Nawe waje. Nawe ulikuja. Ufite ubukene runaka. Ulikuwa na maskini fulani. Wahuye n'abambuzi. Utana wanyang'anyaji. Abambuzi barahari. Wanyang'anyaji wiko. Msamaria mwiza arahari. Msamaria mwema naye yuko sasa. Wahuye n'abambuzi. Utana wanyang'anyaji. Barakubise mu nzozi. Piga ndani ya wahuye n'ibitero. Utana na shambulio. Mwambia mfalme Yesu eti. Mwami ngwino. Mfalme kuja. Ona jeruhi hizi. Nimvune ndazifite. Niko na kabisa Imani kuomba ni nguma. Mungu akutunze jeruhi. Kandi kunje nimvune. Tena aweze kutunza Yesu. Kuja kwa Mungu. Jumu mfalme Yesu. Kandi afite muganga. Iko na hospitali. Anamkamata. Anamtia kwa ndogobe yake. Mfalme Yesu anamkamata. Anamuona mtia kwa mabega. Anamtia kwa mabega. Anamkamata. Anamtia kwa mabega. Anampeleka na kwa punda yake anamuwekanisha. Naona kama kamata mkaba, kama kamata ile mkaba, ile mkaba yake anafunga, anakomeza, anafunga sana, anamwekanisha, akamshira kutoka kwa punda yake, anaibona sigaje ndogo yake, anaendesha. Wende, tujeni, nenda. Wanumami Yesu, mfalme Yesu, Samaria na mwema. Anaenda mgonjwa. Mgonjwa yuko naye kabisa. Na mwingine naye Mulima Golgotha. Dhambi zangu na wewe. Alipanda mlima. Ametundika pale. Jambo jimara. Ndio Mungu eti. Kuvuga Golgotha. Usema Golgotha. Unasema hivi. Nawe menya. Nawe chua. Kama dhambi zako alizipeleka pale mlimani. Menya mjaga. Chua kama dhambi zako. Zilishia pale. Menya mtacha. Kama sina dhambi tena. Ubusingi twarabutaye dore tugeze tupiana tunafika mbali. Ubusingi twarabutaye. Sisi tuliwacha. None uracyasi. Wewe kingali na lewa.
Sasa uri mubandi wo. Sasa ko bandi. Wo kumugera kuvuga Golgotha. Usigaye kusema Golgotha. Mugo sivyo twarabutaye. Usaba gitwarabutaye. N'ubutumwa n'ibyaha na zambi. Twarabisize. Tuliacha. Ibyo wasize. Niba hari ibyo gituye birimanuti mara nibi nabyo ureho anamupeleka ndani ya nyumba ya wagonjwa. Nasema ni kwa mganga, anamtoa kwa muda, anamlalisha, anaambia daktari, huyu mgonjwa ndio hii pesa mutunze, kufika wakati atapona. ibyo muzakoresha yote mtatumikisha zaidi ya hii pesa nitawalipa. Anamwacha pale. Mungu apewe sifa. Turi mu nzu tuko ndani ya nyumba ya wagonjwa. Ikituvura ni iki? Yeye Imani tuvura. Mungu atutunza. Koresha magambo yake. Kisha maneno yake. Imani yacu ni umukiza. Mungu wetu ni mponyaji. Imani yacu ni umuganga. Daktari. Nta muti wabura ufite ijambo ry'Imana. Dawa unaweza kukosa kwa neno hili. Ijambo ry'Imana. Ndani ya neno la Mungu. Hari ibibazo n'ibisubizo by'ubuzima bwacu bwose. Ya maisha yetu yote. Muri iri jambo ry'Imana hari n'ibisubizo by'ubuzima bwacu ya maisha yetu yote. Kandi umuhanuzi nawe akavuga ati mu masengesho ndani ya maombi nimwo mbonera ibisubizo by'ibibazo byanjye byose. None kandi ubaye iki? Sasa nakuwa nini? Mu masengesho ndani ya maombi nimwo mbonera ibisubizo by'ibibazo byanjye byose. Zote mu masengesho ndani ya maombi nta kibazo wagira wabona igisubizo. Unaweza kukosa jibu. Ibyo ntuza atakubwiye neza ntubisobanukirwe mu byumve uzabwe n'ibibwira Imana. Imana izabigusubiza. Mungu atakujibu. Ibyo dusabe agusobanuriye nabi akagufishika. Anakwambia Imana izagusubiza. Ubiambie Mungu atakujibu. Usije batabishoboye. Sasa kama yeye hakuwezi uramuzizi. Niba atabishoboye genda ubibaze Imana. Imana yacu irasubiza. Wote najibu. Mungu apewe sifa. Murakoze. Asante. Mungu abariki. Tuko tunasema eti Samaria mwema. Samaria mwema leo. Samaria mwema sasa. Katikati yetu. Mwami Yesu Kristo. Mfalme Yesu Kristo. Wasanga Adamu na Eva. Tena Adamu na Hawa wanavaa mtu. Ila batabara. Anawasaidia. Adamu wewe. Adamu wewe. Yeye msaidia. Yeye mtawala. Sasa tukutapa. Weza kutua. Anawaua. Abasaza hamuri. Anawakuta mali. Anaacha heshima yake. Abasaza hamuri. Atapata kubichi. Anakuja kuwaua kweli. Hapo mjifuni. Hapo kufuatia. Adamu niko wapi? Niko hapa. Kama yishe. Unajificha. Namba ni Musa. Navaa buchi. Anakuambia navaa buchi. Anamkaribia. Anawafika. Kabisa majani ya chakanyamaza. Anawa mnyama. Anawavika ngozi. Inakwambia mababi mtini ni baba hii. Majani ya miti ni wao walijivika wenyewe. Majani ya miti ni wao walijivika wenyewe. Yeye ni wa mnyama anawavika ngozi. Damu ikamwagika. Rehema ya Bwana. Mungu apewe sifa. Iyo sanze Sadraka ule mwenye kuta Sadraki Sadraki ndani ya moto. Ikasanga Danieli mubwoba bw'intare ndani ya shiba. Niyo mana twizeye tunaamini niyo mana dukorera. Tunatumikia. Turi mu gihugu cy'amahanga. Mu gice amataifa. Itambaza Imana n'umutima uhuye Imana akabuza tugendera. Namwe naye kutana bila shaka. Kandi ibibazo byose dufite Imana niyo gisubizo. Mungu ndiye chifu. Ibibazo byose ufite swali zote tunazo na vitu kutana navyo vyote. Mungu ndiye chifu. Mungu apewe sifa. Sasa turahabuka tuseme. Wote tusimama tuombe. Tuambie Mungu. Turahabuka tuseme. Tusimama tuombe. Tuambie Mungu. Mungu ya wemaji. Hanyuma baadaye nianze mkutano atakuwa nakuja kumalizia ndani ya Yesu Kristo.